أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf, chapter 7, ya Quran, verse 40. Allah says, Inna alladhina kadhabu bi ayatina. Labo bantu labo, ngempela labo bantu labo abaphikisana nezimpawu zami noma nezambulo zami. Beyiphikisa ngamabomu, bephika iqiniso belibhekile. Wastakbaru anha, baze babaleke bangafuni ukulalela, baphendula amakhanda abo bangafuni ukuzwa, bakubone ngathi uyahlanya. Mawuthi uyabatshela baphenduke babhekele baflathele. La tufattahu lahum, labo bantu labo angeke baze bavulelwe. La tufattahu lahum, angeke baze bavulelwe abwabu sama, amasango ezulu. Angeke labo bantu labo baze bavulelwe ini? Amasango ezulu. Wala yadkhuluna aljanna, angeke bavulelwe amasango asezulwini, angeke baze bangene nase paradise. Awuza umehluko? Kunezulu, there's heaven, there's paradise. Angeke baze bavulelwe amasango amazulu ayisikhombisa, alikho nelilodwa isango abayovulelwa lona. Wala yadkhuluna aljanna, angeke baze bangene eparadise la kuphilwa khona kamnandi. Hatta yalijal jamal, until ikamela fi sammil khiyat, liphume embobeni yenalithi. Ngaye nganiquotela lona eBhayibhelini ukuthi uJesu uthi abantu abanomcebo abathola umcebo ngendlela errong bayongena ezulwini the day ikamela laphuma embobeni yenalithi. Nangu Allah uyayiphinda futhi la ngolimi lika Muhammad, ukuthula kube naye sallallahu alayhi wasallam. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, until ikamela liphume kuphi? Embobeni yenalithi. Wakadhalik, kanjalo ke, najzil mujrimin, imgulukudu, inswelaboya, omalgachu, abantu abangafuni ukulalela, amahlongandlebe, abantu abangezwa, abangafuni ukulalela. Uthi Allah isibusiso lesi engibabekele sona. Uyamuzwa uyakubhuqa. Uthi ngeke ungene ezulwini, isibuso sakho ukuthi wena angeke ungene ezulwini, amasango ezulu angeke avuleke for wena, nase paradise yakhe angeke uze ungene. Uyakubhuqa ke manje umdala, uthi leso siyisibusiso. Ibhlungu lento umdala akhuluma ngayo azoyenza kuwe, kodwa uthi indlela enyobe ngigcona ngayo, enyobe ngibhuqa ngayo. Angithi nawe uyalukuzana uyabhuqa. Allah yastahzi bihim, bayabhuqa. Allah uzobabhuqa naye, Allah uzobabhuqa naye, kusho yena. Babhuqa amakholwa besenza ngathi bayakholwa bengakholwa. Allah uthi nami ngizobabhuqa ngalelo langa lelo. Ngithini? Wakadhalik najzil mujrimin. Nasi isibusiso semigulukudu, seyintswelaboya, samahlongandlebe, abantu abangazange befuna ukulalela umlayezo ufika kubo, bona benza ngathi umlayezo abawuzwanga. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul A'raf, amagquma layo ngelanga lokwahlulelwa, lapho abantu abenze u50-50 babe bekulawo magquma layo. Izenzo zakho azikuvumela ukuthi uye esihogweni ngoba wenza u50 wezenzo ezinhle, azikuvumela ukuthi uye eparadise ngoba wenza u50 wezenzo eziphuma endleleni. Uyolinda umdala aza decide ngawe. Ikhuluma ngayo ke leyo ndaba leyo. Verse 40. Surah Al-A'raf, chapter 7, verse 40. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.